dilakukan, kalau dilakukan lebih soal dalam ini naik dan kalau banyak yang kemudian melalui lalu tidak bagi semua kita boleh menerima kami dan segala macam terus yang kita lanjutkan yang diperlukan mengenai dengan obat pendidikan tolong itu dari si tertulis materi dari tema Afrika dan kabinet mata progres datang ke keterbatasan kami. Sekarang terus kami mengalami hidup ini. Karena dia Tuhan mengajarkan tulung, mengajarkan kuasamu, mengajarkan tonlimu, mengajari mengajarkan kami, mengajarkan kami, tapi bolehnya mengajarkan bagas masih. Kami salahan namin. Kailangan yung tulungan ng mga sa kurang na training. Malihapon po namin na gano'n. At kailangan kayo nakalugas. Ang nagtawag namin. Kung idaran mo na namin hindi. Ibagat makasino kami ba? At matulitang na namin mandahan. Ang matulitang tatol sukuliya mo kung kalalimayanan namin ibagat sa kurangan namin. Kung yamin pagkiliya Tuhan, kung idaran siliya, tatanungin ka namin na gano'n kayo marasinin mo kami dahil sumabunan namin, dahil ibaran namin. Dahil dalawa naman Tuhan, kung malantigan, kita inilang siya, pangurus niya pinapatokan ko. Kahit may ang mangarapan namin yung tolong lang patupangan, hagalukan niya.
ibagas goran nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Rohma nasyam hubakku, nasyam na loja anjahan na boratan, ase upasonang nasyam, jalo nasyam ma pasanganku anja marguru ma nasyam hubakku, ay lamlamdo ahu, anjaha na toruh maruhur, ase dapotan hasonangan tondui nasyam. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata paridop ni uhurna tersulur. Puji-pujian apa hasangapon ma isombahkon hanami hubamu. Halani ipa sopat ham ope hanami. Boy roh hulobemu marasa daon panorangon. Doma palama naron ham. Halani dosa pakon hajaton nami. Mangelek mahanami. Sorapkon hamba tonduimu huban nami, ase margogo hanami, pataridahkon hidup ni uhurmu, pakon pasautkon harosuh ni uhurmu. Jalo hamba hanami, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan, siopkop hanami. Amen. Undul makuria. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 4 ayat sada ayat 2 pakon ayat 5. Kita
ma hita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata simada segala naadong, si boto haganu, anjaha naibata parpitor, ia jari hamdo hanami, ase makamalaskon pasu-pasu nadop ipawondos ham huban nami. Tapi gati dolang ia sonangkon hanami si bere-beremu. Janah ia jamkon hanami do gogo, pikiran sonai age uhur nami sendiri, laho mansuhuni sura-sura nami. Jajat na hurang podas do pangahap nami martambah sinadongan, gabe ipindai hanami parhitean na so tiba dalani. Lang homa ipakai hanami panorang na bineremuin, ibagas gok tanggung jawab. Gati dolole hanami lao mangindai ham, halani memparayak arta na laop salpuin. Ham Tuhan marpangulaki ma uhurmu mangidah ganup dosa pakon hajaton namiin. Hartuki hamma uhur nami, ase ulang inunut hanami be makurjaun dosa pakon ganup na jahatin. Topa hamma uhur na bayu, marhite tonduimu, ase tongtong hanami manggolu, ibagas hapit toronmu, ibagas Kristus Yesus ipaluahin, sasap hamma dosa nami, anjaha jalu hamma tonggo namion. Amen. Anjaha haporsai hitama, hata ninay bata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Martuah mahalak nadop nirukup dosani. Martuah mahalak anggo sing ihira Jahoba bani hajahaton. Ibagas holong ninay bata domma isasap haganub dosata. Halaniai pataridah kon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon ma bani nay bata ibabo. Amen. Puji hita Tuhan ta, marhite doding, haleluya nomor 346, ayat sada, ayat tolu, pakon ayat opat.
liap mahita jongjong. Saksion hitama hapor saya ontain, songon sinaksion ni haganup halak na por saya, bani sab tanohon. Ahu por saya bani nebata bapa, pargogun hustori imbang, namono palangit pakon tanohon. Ahu por saya bani Yesus Kristus, anak ni nebata nasadai, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria sanganape haliapan, marhite tonu na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turu mulak manggoluh bani na mate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjah undul isyamun ne bata bapa, pargugun saturimbangin, unjai maya mulak magira, lau mangumi halak na manggolu, pakon nadop mate. Au por saya bani tondu na pasing, bani kuria parsada nama pasingin, pasoron ni segala nama pasingin, bani astapan nidup, bani parponi akula, pakon bani guluan sedokani dokahni. Amin. Undul makuria. Shalom abata ganupan. Bapa inang nama poso kuria ni Tuhanta Yesus Kristus. Tarpuji ma goran ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni kuriain. Bani haganupan na masa itongah-tongah ni kuria. Jongjong do iya mangajari hita. Maka somani janah mambere gogo hubata. Sunaha se torsa pangidangion ni tongah-tongah ni kurion. Halani aido ase tokin nari, siyon ipamasahita ma pelantikan, hubani orang tua tanagabe pengurus ni seksi lansia kurion. Orang tua na tongon-tongon gabe orang tua bata, orang tua na tongon-tongon gabe si usihon itongah-tongah ni kurion. Orang tua nadop mamberehon dirini mangidangi hita sadokah nion. Orang tua nabui mangidah haurangan ibagas haganupan hasabaron. Orang tua na berjiwa besar, na raman jalo tugas pakon tanggung jawab, asilambin marbagal goran ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni kuriain. Halanya itu, patut hita makatahon terima kasih ubani si dia orang tua ta, iben hita acara pelantikan khusus bani sidia, asilambin torsa haganupan horja tugas pangidangion, terlebih maai bani nalaho mandalankon haganupan program hutongah-tongah ni orang tuata na terhimpun bani sada seksi na baru na igoran GKPS seksi lanjut usia. Ipukah hita ma acara ai marhite naman doding mahita. Sanggah mandodingon asih uben nasyam orang tua nami nalahoy lantik asih roh mahulobi mandoding mahita haleluya nomor 275 ayat sada pakon ayat 3. Oh
jangka mendalankan pendiloon pakon pengutusan sadalan maai bani tata de dasar pakon tata laksana GKPS tahun 2020. GKPS membentuk sada seksi na igoran seksi lanjut usia nagabi badan pelayanan na melaksanahon pelayanan i bidang kategorial lanjut usia aima dalahi pakon naboru nadop marumur 60 tahun watas. Marite seksi lansia yarapkan do boi lebih khusus dipikir hondalan lau pamajuan pagori ni kuria GKPS asilam bin matoras ibagas golih pertunduyon sonai age perguluhon si ganup ari romban hubani hata ni nebata asiboy tursa perdalanan ni horjain itotapkan do nagabe pengurus sonai age pembimbing janah yatur hondo homa masa bakti ni pengurus seksi kategorial na adong IGKPS domu hujaido asi jongjong nuan ijon orang tua tanah dokter pilih gabe pengurus seksi lansia lingkup jemaat untuk periode 2020 dan subani 2025. Jongjong sidia lau menjalut tugas wewenang pakon tanggung jawab domu hubani aturan ni GKPS pasalai. Nasiam orang tua nami nadop terpilih gabe pengurus seksi lansia ikuriaon bani pelaksanaan ni horja nasiam martanggung jawab do nasiam bani majelis jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon tiba bani rapat anggota gabe asoman sahorja do nasiam rapakon haganup par horja ni kuria ikuriaon halaniai sahuhur jana sasora manasiam mandalan kon horja nadop yon doskon bali nasiam sadarion siu saonon nasiam do dalam panugunoguan bani pagori ni kuriaon na yon doskon bali nasiam ase lambin matora sidia ibagas idop ni uhur pakon panandayon bani Tuhanta Yesus Kristus jana ase lambin taridah tongon goluha Kristenon bani pargulohan ni sidia nagabe hasaksian namang goluh itanohon gabe sitiriuan manasiam bani pagurion nadop yon doskon bani nasiam aima seksi lanjut usia halaniai parlahon nasiam manatalup songon sahalak si pambubai na tongtong marparguruan hubani Yesus Kristus Raja ni kuriain saya somani hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus manasiam nalaho mandalan kon haganup horja pakon tanggung jawab nasiam be halaniai pai mai lantik nasiam si holdo botohon ni kuriaon sona hado bulat ni ur nasiam mandalan kon horja nayon doskon ban nasiam halaniai balosi nasiam na husukun honon ban nasiam ilobe ni nebata pakon ilobe ni kuriaon sir do nasiam melantikon gabe pengurus seksi lansia GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon jana humbani bulat ni ur nasiam do manjalo apa mandalan kon horjain anggo sunai do bulat ni ur nasiam hatau nasiam ma balos nasiam tarima kasih ma bani nebata bani hasir siron pakon bulat ni ur nasiamin anggo sunai hatau nasiam ma pangakuan pakon janji nasiam Terima kasih ma ban nasiam mandoding mahita. Mandoding hutause haleluya nomor 340 ayat sada pakon ayat 4.
keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 19 garing A.1.1 gatar 1 Romawi garing 2022 tentang pengangkatan pengurus seksi lansia GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar menimbang: 1. GKPS merupakan persekutuan dari orang-orang percaya yang menjadi warganya yang dipanggil dan diutus Allah untuk melaksanakan misi GKPS dalam kerangka misi Allah. 2. Semua warga GKPS adalah pelayan. Allah memanggil beberapa warga GKPS untuk menjadi pelayan-pelayan khusus. 3. Seksi lanjut usia atau lansia GKPS adalah badan pelayanan yang melaksanakan pelayanannya di bidang kategorial lanjut usia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah berusia 60 tahun ke atas. Mengingat: 1. Tata Dasar GKPS Pasal 11 dan Tata Laksana GKPS tahun 2020. 2. Tata Kerja Seksi Lansia GKPS. Memperhatikan: 1. Hasil keputusan rapat warga lansia Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar pada tanggal 17 Januari 2022 tentang pengajuan nama-nama pengurus dan pembimbing seksi lansia. 2. Hasil keputusan rapat Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar pada tanggal 23 Januari 2022 tentang penetapan pengangkatan pengurus dan pembimbing seksi lansia. Memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus dan pembimbing seksi lansia Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar masa pelayanan 2020-2025. Kedua, bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 13 Februari 2022. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani, Sekretaris Situa Jan Ridwan Sumbayak Sarjana Hukum ditandatangani, mengetahui Pendeta GKPS Resort Siantar 1 Pendeta Marlan Demanik Sarjana Teologia ditandatangani. Tembusan: Pendeta Pengurus GKPS Resort Siantar 1 2 pertinggal. Lampiran surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar nomor 19 garing A.1.1 gatar 1 Romawi garing 2022 tanggal 13 Februari 2022. Nama-nama pengurus seksi lansia GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar masa pelayanan 2020-2025 yaitu sebagai berikut. Situa Basaria Simatupang selaku Ketua. Situa Elisman Girsang selaku Wakil Ketua. Situa Tagu
HP Sipayung selaku sekretaris, Lesmi Saragi selaku wakil sekretaris, Situa Enna Damanik selaku bendahara, Situa Jampiter Panjaitan selaku anggota pengurus dari sektor 1, Hartati Ocenda Sumbayak selaku anggota pengurus dari sektor 2, Lesna Damanik selaku anggota pengurus dari sektor 3, Situa Rosita Raja Guguk selaku anggota pengurus sektor 4, Ennauli Saragi selaku anggota pengurus sektor 5, Situa Bungaloin Saragi selaku anggota pengurus sektor 6, Situa Nenni Sembiring selaku anggota pengurus sektor 7, Liana Sumbayak selaku anggota pengurus sektor 8, Budiman Saragi selaku anggota pengurus sektor 9. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, Ketua Pengantar Jemaat Situa Dharma Serpin Purba Sarjana Hukum ditandatangani, Sekretaris Situa Jan Ridwan Sumbayak Sarjana Hukum ditandatangani, diketahui Pendeta GKPS Resort Santar 1 Pendeta Marlan Damanik Sarjana Teologi ditandatangani. Bapak Inang hita haganupan kurian ni Tuhan. Domatak kasih boge hita sonaha pengakuan pakon janji ni hasoman taon orang tua taon. Nalaho mandalan kon horja pangidangion nadop yondoskon hubani sidia. Halaniai ibagas goran ni naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dina pasing sadarion Minggu Septua Gesima tanggal 10 Februari 2022 nalantik manasiam gabe pengurus seksi lansia GKPS Jemaat Jalan Jenderal Sudirman masa pelayanan 2020-2025. Tuhan naibatama makasomani apa memperguguhi nasiam laho makurjaon horjain bahen hasang hapon ni gorani. Amen. Ubani nasiam orang tua nami ase dopak kon nasiam kuriain. Dopak kon nasiam kuria. Yotang kanami nasiam mersahap mewakili haganupan kepengurusan ase birehan nami panorang ubani nasiam.
Shalom mahubat tahaganupan Bapak Inang. Shalom. Nai hormati hanami Inang penginjil wanita GKPS Resort Siantar Sada. Nai hormati hanami pimpinan Majelis Jemaat GKPS Jalan Sudirman. Nai hormati hanami Haganup anggota majelis na adong hadir bani panorangon. Nai hormati hanami Haganup hasoman nami na lansia na adong hadir panorangon. Nai hormati hanami anjahanai persangapi hanami Haganup jemaat Tuhan na hadir bersekutu bani panorangon ibani kuriata GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Perlu bihita tongtong makatahon terima kasih hubani Tuhan nai bata halani idok pakon holong niateni boy ia dongkon pelantikan bani pengurus seksi lansia GKPS Jalan Sudirman bani panorangon songon dadok isaksihon hita. Patut hita makatahon terima kasih bani Tuhan. Halani pilihan Tuhan, panggilan Tuhan hubat lansia bani panorangon. Terpuji ma Tuhan tak. Perlu dohomai patugah kanami hubani nasiam Bapak Inang. Anggota puan lansia doma doka merdalani GKPS Jalan Sudirman. Periode kedua naman 2020. Tahun 2015 domai lantik hanami. Tongon gorani tupuan ope. Bani panorangon ilantik homa hanami na melanjutkan ke pengurusanon sampai tu tahun 2025 jadi pengurus on mahanami Haganup Bapak Inang ase mangelek hanami bani kuriata Haganupan jalon asiam hanami marhorja ipohon anggur ni Tuhan tak dihut melayani halani termasuk ma seksi lansion napaunomhon anggolang silap ahu sebagai seksi aima kategorial na dihut melayani itong-atongan ikuriain anjahana martanggung jawab homa bani Haganup horja ni seksi dala konon nami main bertanggung jawab hubani Tuhanin sonai hubani PHMJ GKPS Jalan Sudirman. Bapak Inang perlu dohoma ipatugah kanami masalah seksi lansia. Hanami mangidahon anjaha boy dohoma hita Haganup mangidah. Haganup gereja mengadopsi aima rencana kerja ni pemerintah Republik Indonesia nadok menganggarkan begitu besar anggaran terhadap lansia Haganup di seluruh rakyat Indonesia. Ondo ya hapokanami na ididah anjahana iadopsi ni Haganup gereja lampitah GKPS na membahin seksi lansia Haganup gereja. Halaniai patut hita makatahun terima kasih hubani Tuhan. Gereja GKPS Jalan Sudirman sudah memiliki seksi lansia. Ase hubat Haganup Bapak Inang nadok anggota lansia nokan do matakas itangar hita. 60 tahun hu atas aima seksi lansia. Jadi halaniai bani panorangon mahanami mangundang nasiam Haganup na lansia itong-atongan ni kuria GKPS Jalan Sudirman. Asisi pardihut mahita Bapak Inang aktif mahita manggalangkon dirita. Contoh nis nadop ihorjahon hanami sadokah ni Aryon. Pelayanan kor sonai humana legan-legan. Ase yotang hanami nasiam mulai sadarion. Bere hita madirita. Age anggota nadop lansia hita. Ipalar Tuhan ope hita. Idilo Tuhan ope hita dihut. Gendo pala manonggohon kuriain. Tugas tanggung jawab ta doai Bapak Inang selaku anggota seksi lansia. Hubani nasiam Bapak nami pimpinan harian jemaat GKPS Jalan Sudirman. Hanami mangindohon hubani nasiam gomos. Seksi lansia mangelek hanami bani nasiam tongon dom masada kategorial na dihut menompang horja itong-atongan ikuriain. Tapi Bapak Inang nasiam PHMJ hanami mangelek hubani nasiam pangidah nasiam hubani seksi lansia pakun seksi nalegan toto adong bedane masih hukatahus sonai hanami na lansia nadop hurang magogo hurang mapanangar hurang maparsahap
Tapi hanami tetap ingin menggalangkan diri nami ilobe-lobe ni kuriain terlobi ilobe ni Tuhan. Halaniai marpanganju nasiam holi bani pelaksanaan ni horja itonga-tonga ni kuriain. Ipalar naibata ope hanami songon nasiam naposo berjuang nasiam tongon demi kemajuan ni GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Tapi hubain sada analogi orang tua ya. Pita holan mas subahon api pemalok pates nasiam ipalar doai maharga doai imatani Tuhan. Halaniai panginduan nami ijaha galekon nami holi bani pelaksanaan ni seksi lansion topang nasiam hanami sir doha nami songo pengakuan nami nokanai ipagolpa nasiam hasipe posonan ope nasiam haganupan tapi anggo hanami nadop ipatua do nasiam halani ipilih naibata nasiam PHMJ nami sonai AMJ nagabisi ihuti-hutan itong-atongan ni Kuriat GKPS Jalan Sudirmanon. Halaniai hanami me patut do menghormati nasiam do hanami. AGP bani umur memang mungkin niombah ya, tapi ganuk do hita niombah ni Tuhanin. Hanami pe selaku orang tua tidak menyatakan kami selamanya benar. Saya dong do holi hahurangan marhitehon ni hagalekon. Alaniai pos do hurnami marsian juan hita bani horja pelayanan. Lakko mamak katahok kanami lepas tanggung jawab ya. Langtar horja hok kanami an langtar horja hok kanami on. Aha nabuy ihorjahon seksi lansia holi. Poso hurna siam ihorjahon hanami domu bani program ni Kuria GKPS Jalan Sudirman. Dihut do hanami si pertanggung jawab. Sadarion mai hatahon hanami pernyataan nami pasalai hubani nasiam. Anggo sadukah niarion 7 tahun mardalan tupuan ope goran yon sadarion margati goran mahita bapak inang jadi seksi lansia langbe tupuan lansia termasuk kategorial di tengah-tengah gereja GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Alaniai salinari hanami makatahon terima kasih hubani nasiam PHMJ nami tonggo nami mama kasomani nasiam marhorja sada nasiami huti-huton nami ihuti-huton ni ganuk kuriaon ase marmalas niuhur hanami tong-tong anggo seksi lansia tidak terlalu banyak tuntutan kerja dari kami tapi hanami ingin bersukacita anggo martupu pe hanami tertawa marmalas niuhur mandoding mamuji Tuhan paganjang umur bapak inang anggo marosu Tuhan tak aido tupuan ni lansia nasa sitong ni anjaha aido motivasi ni pemerintah tak sonai gereja membentuk on ase ulang terlupakan jangan terpinggirkan semua lansia yang sudah ada di tengah-tengah negara kita ini khususnya di gereja kita Jalan Sudirman ini jangan terlupakan jangan terpinggirkan semua orang tua yang sudah pernah berbuat atau tidak pun sebagai anggota pun kita semua sudah berbuat kita di jemaat Jalan Sudirman onman ini hurnami songon kata sambutan humban nami pengurus nai lantik sadarion sahalinari hanami minta maaf anggo adong na lebih hurang bani parsahap husadarion na mewakili haganup hanami pengurus minta maaf panami tonga-tonga ni kuria Tuhan nai batama nama masu-masu hita haganupan rosi bani parujung ni goluhta hulo bean ni arion terpuji ma Tuhan ta bani horjatta sadarion senai mahata nami terima kasih ma bani Tuhan terima kasih ma batta haganupan shalom Shalom. Dopako nasiam mause hu altar. Sihol mahita manonggohon haganupan perencanaan, haganupan program hubani Tuhan nebata ase Tuhan ma nama kasomani hita. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami ibagas goran ni Yesus Kristus Raja ni kuriain. Terima kasih ma isombahkon hur nami hubamu. Halani hidup ni urmuna tong-tong marmudu-mudu kuriamu. Mariton ni horja ni juak-juakmu. Idi hamdo si dion. Orang tua nami na jongjong nuan ijon. Nadop ipapakit kuriamu gabe pengurus seksi lansia ijematon. Anjado masir-sir si dia manjalohon horja pakon tanggung jawab ni be. Halani aido mangelek kanami hubamu. Sai tambai hamma bani si dia si bere-bere ni tondina pasing.
Asilambin maru hurjana lambin margo gosidia mandalan kon horjana dop ondos bani sidia. Si holma mariti horjani sidia. Boy lambin talar hidup ni urmu. Polongmu pakon pasu-pasumu bani ganup jolma. Patubu hama bani sidia uhur nasirsir marpambahenan nama der dopakam. Dopak kuriamu pakon dopak hasoman jolma. Asilambin marsangap janah marmulia magoranmu itanohon. Jalo hama tunggu namion ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bapak inang hitaganupan kuriani Tuhan, sadalan bani rapat majelis jemaat, yakadul sahalak pembimbing kutonga-tonga ni seksi lansia, jana bani persahapanai itodoh doha nami PHMJ gabi pembimbing, sepakat kanami manodo hasoman nami wakil pengantar jemaat gabi nama japung tugas pakun tanggung jawab PHMJ pembimbing ni seksi lansia Kuriaon ibirihan nami panorang mersahap. Nasyam hasoman pengurus seksi lansia na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, hatahon nami selamat menjalankan horja pangidangion selaku pengurus seksi lansia GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Nasyam hasoman saha perseon ikuriaon. Onma sidea pengurus seksi lansia GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar Baru. Urupi jana dukung hitam sidea mendalankan horja pangidangion ni marhite tonggo saran-saran sonai homa gogo apa pambahenan. Pita marhite hidup ni uhur ni Tuhan pakon dukungan ni Kuria Indo sedea boy mendalankan horjani ibagas natorsa. Saya mersangap ma Tuhan marhite horja pangi dangion di sedea. Amin. Terima kasih mah bani Tuhan, terima kasih mah bani Nasyam orang tua nami. Doma salose acara pelantikan bani Nasyam, asim mulak manasyam bani undulan Nasyam. Horas mabata ganupan. Puji hita Tuhan ta, mari te doding, haleluya nomor 476, ayat sada das kubani ayat tolu.
Ting-ting atape penjelasan ting-ting bani namasa pakon dalau si pamasaon tonga-tonga ni kuriata na perlubi par sermonan par horja ni kuria bani hita siam hasoman par horja kuria nadong IGKP Sudirmanon patar hari Senin tanggal 14 Februari 2022 ilakun mausie par sermonan na paduahon tahun 2022 Marianan Igerejaon aimba par sermonan sa GKPS Resort Santarsada masuk pukul 10 WIB. Hatorangan nomor hodumuan hubani par sermonan ipasingat hubani hita anggota majelis jemaat na mangidangi kebaktian Minggu Naroh tanggal 20 sonai age tanggal 27 Februari 2022 asiroh mamandihuti parsermonan sonai humani na mangidangi kebaktian partonggoan na perlubi partonggoan secara tukar mimbar tanggal 15 das kembali tanggal 10 walu Februari 2022 bakon kebaktian partonggoan akhir Februari setiap sektor tanggal 22 das kembali tanggal 25 Februari asiro mamar sermon sonai humeni benasiam hasoman nami calon situa calon samas ase rohmah humani mandihuti warsermonan adalan hubani kurikulum penilaian nasyam 3 tahun hulu benyari parsermonan na mangihut iulak konuse bani ari Senin tanggal 20 Februari 2002 na paduahon ting-ting perlobe pakon paduahon sihol marhajabuan sihol manjalo pamasumasuon marhajabuan do nyombahta aima mauli bisel raipa saragih nyombahan ni bapa situa bistok saragih pakon inang situa Elisna Jakir boru sinaga hun sektor tolu kuriaon pakon taruli yo sarika boru manurung nyombah ni almarhum Bapak Ozak tua manurung pakon inang Doktoranda Enita Rosleni boru simatubang hun kuria GKPI Siantar Kota Tematang Siantar pamasumasuon ya dongkon bani hari Sabtu naloroh tanggal 10 siah Februari 2022 pukul siah 30 WIB Marianan I GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Hubani na dua calon pengantin si Mauli pakon si Taruli asebani hari Rabu tanggal 10 Februari 2002 pukul 14 rohmah gerejaon lau mandihuti bimbingan konseling pranikah na Ibuan Honi Panditata. Na mangihut bata bapa inang hita ganupan gomos ting-ting doma dong bata anggolape dong ting-ting melalui penjelasan ting-tingon may patugah kanami asitakas bani ari Minggu naloroh hampir 2,5 tahun nyombahta khusus may minggu remaja langong gabi mandihuti per minggu nusedia secara khusus minggu remaja marhaluan ni Covid. Jadi tahun 2022 on hasipe masa-masa pandemion tapi tetap kita patuk bani prokes terapun kita prokes ubadi hita orang tua namar niombah remaja ya mulai kelas 1 SMP mai kelas 2 SMP kelas 3 SMP pakon naman dihuti perguruan Manaksihon
tahunon. Ase ipukama mangadongkon parmingguan remaja bani ari minggu naloro tanggal 20 Februari 2022 Marianan i gedung sekolah minggu masuk pukul 10.30. Masih i gedung sekolah minggu nini hurta bagasu hurta dong minggu remaja ruang remaja dop kosi ikalkulasi hanami ya dong hampir lebih kurang halakol 80 lebih kurang jadi lang memadai tempat gedung remaja alani sopit asih boleh luasa perputaran angin di kita ma i gedung sekolah minggu halanya itu asih kita ma masuk jam 10.30 salose holi kebaktian sekolah minggu iduti bani kebaktian remaja jadi bapak inang hita ganupan gomos hubani hita orang tua kunci ini hubani hita orang tua tapdong hita namar nyombah remaja sekaligus nyombat tapar guru manaksian pasingat kita mah mulai hari minggon pakon seterusnya buka resmi par mingguan remaja tonga-tonga ni kuriata nat parpudi khusus hubani hita haganup pagori ni kuriaon aima anggota sidi natwari doma salose aima rapat atau sidang majelis jemaat laporan pertanggungjawaban kerja pakon keuangan ni kuriata tahun 2020 sada mulai jam 4 das kubani jam 8 malam tuntas maganupan dear madaran acara sidang majelis jemaat bani piga-piga haputusan aima nalaho Iban Hon Huse bani sinode jemaat selaku pemegang kekuasaan tertinggi bani haganup horja tonga-tonga ni kuria halanyai iotang hubani hita ganupan bapak inang nayake nama nombah nama poso anggota sidi ase sirsir ro mandihuti sinode jemaat na ipamasa bani hari minggu tanggal 27 Februari 2022 Marianan i gerejaon siluk keluar kebaktian minggu siang on mating-ting tuga-tuga na parlobei bani minggu on mungkin roh bause otangan humata cara tertulis asih robe mahita bapak inang yarap kokonami asih boy hitarap masahapkon aha na humbar aha na perlu itong-atongan ni kurion ibagas sada tetap ngarapan tene sada hita baik majelis nai pakon hagenup anggota di kuriain asih baganup horja boy yozak kita badi hamulon ni Tuhan sonai ma ting-ting sonai ma tugah-tugah penjelasan ting-ting na terakhir ralat ting-ting maaf ralat ting-ting khusus kubani sektor waluh na mangidangi pertonggoan tukar mimbar hu sektor siah situa payarata natal purba pakon situa baman sidauruk tertulis dari ting-ting situa marsopan tapi situa baman sidauruk sonaima ase bartonggo mahita na ibu banhon ni humbani pengurus seksi lansia hadalan humbani jadwal nami pada orang pasada hita urta mertonggo mahita terima kasih pakon puji-pujian semua nami huba muham Tuhan nebata Bapa nami ibaka Yesus Kristus apa tunina pasing ya kon hanami do Tuhan hidup pakon holong ni temo nama ngiring-ngiring nama ramot kon perdalangan ni gulun nami rosina boy hanami tupu kuriamu sadarion riap hanami beribadah memuji pasangap kon goranmu manjalo hatamu agi marpanginduan hubamu marhiti honi tonggo elek-elek nami Tuhan nebata Bapa nami
Songon ham na makasumani padalan ni gulon namin adopin rosi sanari. Sonay do Tuhan elek nami hubamo hasumani ham humatong tong padalan ni gulon nami agi hulubian narion. Lang tarbayan lang Tuhan, buhay tantangan, buhay rintangan, buhay si pikir honon nami merhitihon ni kuasa-kuasa na adong iduniaon. Tapi pos duhur nami Tuhan songon ham na manaluhon hamatean in. Sonay duhoma urupan muha soman muhan nami. Lahom manaluhon tantangan rintangan na idopakohan nami ibani parguluhon nami on. Asito taphan nami Tuhan gok ibagas na marmalas niuhur. Tahan uji merhapurusan hubamu. Mertenger niuhur pasal idop pakon holong netemu. Natongtong memberi gogoh ban nami. Tuhan nebata bapa nami. Age segala horja na hinorjahon di tangan nami kuriamu ige kape jalan Sudirman on. Marpasu-pasu ham Tuhan, asalamin marbit limbuhain Tuhan, roh semangat ni hanami Tuhan iba din mandalani goluon tarlumobil lahu memuji pasangapon ham. Ndioman nami, nadauh nadohor humban nami, age na ibagas parsikolahan, na manori horjan manori jodo. Yondos kahan nami hubamu Tuhan, ondos bomuma daging pakonton duni sedia. Ham tong-tong naman rajai uhur pakon pikiran ni sedia. Ase mampu sedia Tuhan mapadauhkon segala tahitani parjahat. Humbani hadirion ni sedia. Tong-tong ibani hadirion ni sedia. Atap ahape na perlu bani sedia totok marondos subamu. Janah marpangarapan bani idop pakon holong niatemu. Ake bani panorang on Tuhan si holohan nami mangelek hubamu. Ibani kegiatan-kegiatan adong itong-atongan ni kuriamu kekape jalan Sudirman on. Pertupuan ni inang seksi inang age ibapa sektor pitu bani tanggal 15 sonai homa pertupuan ni seksi inang kuria on tanggal 20. Tuhan bas Tuhan bani haganupan hadir ham itong-atongan ni sedia. Ase haganupan pertupuan in nagabe pamuji pasangap kongoranmu ibani pargoluhon nami sonai homa age rapat seksi inang resosian tersada ayma tanggal 10 sia Tuhan bas Tuhan ham homa tongon ase marbuah kon hasil haputusan nama dear in Tuhan nagabi hasa taridahan ni hasa daun ni seksi inang iresos yang tersadaon hataridahan ni hasa ngapon hamuliaon bani goranmu bas Tuhan bani ganukan persahapan holong apa dame na humbamu in maman rahut hasa daun ni sidia age ibani persahapan ni sidia sunadoma Tuhan terlumobis sinode jemaat tanggal 27 bulan 2 ama basal pertanggungjawaban keuangan sunai hama age keuangan pakor kegiatan Tuhan ham diarapon hanami ukap ham uhur nami haganupan jemaatmu ase roh hadir ibani rat sinodi ai boy ibirhan nami buah pikiran Tuhan laho patorsahon hinadoras ni pangidangion itong-atongan ni kuriamu sunad humage verifikasi keuangan itingkat resort ni rong tanggal 10 tolu sa plopa pakon 10 sia Tuhan ham tong-tong homa age nama kasomani naman ramokton na patorsahon haganupan ase isi pena verifikasi Tuhan sedonallahu menorihi hahurangan tapi untuk memperbaiki kekurangan songon ham nadop memaafkan hanami haganupan dosa nami sonai mahoma hasadaun nisidia ibani sanggap verifikasi ai ase mardalan torsa keuangan untuk ke depan boy mardalan ibagas harosuni hurmu Tuhan nebata wapan nami sunai homa age bani kegiatan persermonan tanggal 10 bulan 2 on ubani haganupan si pangidangi Tuhan ojur ham hanami Tuhan asitongon-tongon i jalhon hanami iaguon hanami pasal dilo-dilomu huban nami nasir-sir do hanami Tuhan mangidangi tong-atongan ni kuriain ase bukti hataridahan ni Tuhan ojur ham hadirin nami ase sir-sir hanami Tuhan laho manakasi manjalo hatamu nagabe buhal nami Tuhan pada padoraskon pangidangion nami itong-atongan ni kuriamu age sunai homa age sektor-sektor nami be Tuhan nebata wapan nami niomba ni kuriamu nasihol manjalop pasu-pasu partong hajabuan aima niomba ni bapa keluarga situ abisto saragi aima bani tanggal 10 sia bulan 2 Tuhan ibani haganupan persiapan rosi bani acara pemberkatan rosi acara adat Tuhan kubamudo yonos kahan nami pator saham haganupan en asitarida hasangapan hamuliaon bani goranmu ban ham pestain gabe pesta malas nihur napataridakon malas nihur pakon pasu-pasu nahumbamu Tuhan naibata bapa nami age haganupan juak-juakmu
mulai humbani pimpinan sinode, dasubani pendeta resort, terus hubani PHMJ, terus hubani haganupan seksi-seksi tupuan pakon nadasubani sektor-sektor. Tuhan, pargogohi ham, ajari ham, parmaloi ham Tuhan. Ase ulang gabi batu sandungan haganupan parhorjani kuriamu, tongatongan ni kuriamu, tapi patambah persayaon, patambah togon ni pikiran matongon in Tuhan, ase tetap sadahan nami marha perusan hubamu. Sonai dohama Tuhan age bani kuriamu, namar si bere-bere at marhite perpuluhan at marhite ni bagal nihur at marhite ni ahape in Tuhan. Terima kasih terpuji maham Tuhan. Ojur ham hanami ontong-tong Tuhan. Ase lambin marhasar siron marsi bere-bere. Ase iauhon hanami Tuhan. Bahasa lambin buai manabur semakin banyak akan dituai. Ay manamin Tuhan kon ham ibagat sadirion nami. Ase lambin marhasar siron hanami Tuhan. Lahom marsi bere-bere. Jangan marpasu-pasu maham Tuhan bani haganupan. Nabi nere ni kuriamu itong atongan manupaki horja itong atongan ni kuriamu jana ajari ham haganupan kuriamu laho menggunahon ibagas nadiar domu hubani harosu ni hurmu domu hubani hinararat ni harajaonmu. Tuhan nebata wapan nami lang tarbain lang buay dosa pan langaron nami samakan nami terlumobi dopakham. Tuhan nebata Bapa nami, hidup uhur mu ban nami, kolong ngatai mu Bapa, uras ham hanami humbani haganupan pardoson nami, Bapa sing ham hanami humbani haganupan hahurangan nami, asemar hapasingon hanami Tuhan, lahu menjalo pasu-pasu, lahu menjalo hidup niuhur apa malas niuhur na humbamu, terpuji maham Tuhan, jalo hamma tonggo lek-lek nami, ibagas goran anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mandoding maita humbani haleluya nomor 327 ayat sada ayat tolu pakon ayat opat. Pasangan matorani oh nakalani katani tukani mengharap kemarladanani say mangkara bani madani Tuhan ta Yesus Kristus say Tabay pertebusan ini
martonggo hita. Songan hatani doding nami Bapa, saya mangarap do tong-tong hanami bani partubusanmu, bani pangajarionmu, terlebih bani nasihul manjalo hatamu hanami bani panorahon, nagabe onjolan ni goloh nami. Terpuji maham Tuhan ibaga Yesus Kristus martonggo hanami hubamu. Amin. Ambilan batay baga sa darion ay manatara surat bani Jeremia 17 ayat 7 das kubani ayat 10. Jeremia 17 ayat 5 das kubani ayat 10. Bapak inang basahita matek 9 tay basaho kanami ma ayat ganjil na siyam haganupan mambasahon ayat genat. Jeremia 17 ayat 5 das kubani 10. Sonondo hata ni Jehovah. Mago mahalak na martenger ni uhur bani jolma na marpangajaman bani gogoh ni manusia. Anjahan apa surut uhur ni humbani Jehovah. Tapi martuah mahalak na martenger ni uhur bani Jehovah, anjaha na mambahen Jehovah hapurusan. Si pa oto-oto do uhur ni jolma. Lobih kumbani hagalup na legan. Jahat tumang. Isema naboy manandain. Terima kasih ma. Salom bataganupan. Kuria na hinarga ni Tuhan, topik ni minggut ta sadarion, ay martuah mahalak na martenger ni uhur bani Jehovah. Ay topik ni minggut ta sadarion. Martuah mahalak na martenger ni uhur bani Jehovah. Totu hatu akon na maksud ijon, langson hatu akon na sinobut ni hita halak matak, gati. Hamuraon, hagabeon, hasangapon. Langay ni sobuti John, atene. Agepe porlutumang doay. Artini, adong artani, tititan maranak barboru iya, adong kumajabatan, ihormati halak iya segani halak. Ang godong masonon, sangap maay. Itu secara ukuran duniawi. So ni sobut nokan hamoraon, hagabeon, hasangapon ay. Tapi hatu ako ni sobut ba ni ambilan on bapay nang bata haganupan, anggo martenger niuhur. Anggo martenger niuhur hita bani Jehovah anjaha na mambahen Jehovah gabe haporusanta. Ay mana martuah nini hata ni Tuhan bata sadarion bani ayat pituay. Mase pala ihat akon na ibata marhiteho ni Jeremia kalimaton. Kenapa? Hataon laho mangkritik sikap ni bangsa Israel bani panorang ay na domma malembang humbani harasu ni Tuhan. Sudah jauh dari kehendak Tuhan. Gorani namando bangsa ni naibata. Ida akon keluar sa na jenges do pamusion ni parsombahon ni. Si dia. Hape manombabaal do si dia. Ibutu-butu ay mabaal hase asera gorani atene. Itoru ni hayu na maratah apa ibutu-butu. Anggo ba di tahun 80-an pikar pertama hanami huhorisan Tamburaya. Musim de bijay lakmoto sonarion. Musim de bijay mamele istilahnya. Ada mamele. Setiap rumah adong pamelean ni. Ibain doay marlambi gorsing. Doko siyay doko doy martakahay ban si deba. Anjana setiap tahun doko si isilidiki hanami. Setiap tahun do si dia mamele ijay. Membere de mirah anggolang de putih. Aima na terjadi. Padahal do ma Kristen si dia.
Sonay magi bangsaon, goranon idakon handarat si dia sebagai bangsa di bata. Manombah na ibata, tapi ibalik ni ay po di ay kuma, manombah sera do si dia. Do mamardua Tuhan si dia. Dan ampah niya ay sangka, roh bangsa Asyur, apa Babel mamorangi si dia, Bapak Inang. Dengan tidak ada punya kekuatan, laudo si dia humasir, mangindo pangurupion. Laudo si dia berkoalisi humasir. Husaido si dia martenger ni uhur mangindo pangurupian. Langku bani Tuhan. Ini kesalahannya. Lupa do si dia bani karya ni Tuhan. Sonakan ay bata palu akon si dia hun masir mangiring-iring si dia ipardalanan. Begitu lengkapnya, begitu indahnya, sonin masodap ni pambahenan ni bata. Tapi lupa do si dia bani kuasa ni Tuhan. Ipaluah na ibatado si dia huntangan di Raja Parao. Marito ni Musa. Asi bata ganupan bani teksi ambilanta sa darion. Adong tolo bagian nagabek konsekuensi ni na martenger ni uhur bani Jacoba. So kon hatanim topik minggu no kanayay. Apa na so martenger ni uhur bani Jacoba? Ada beberapa. Nini golo ni halak naso martenger ni uhur bani Jacoba atap orang Pasik magaw do halak na lang martenger ni uhur bani Jacoba. Bahkan nini ijay usig do iya bani na poron ihalimisan sengdong manghapkon roh na madiyar. Marianan do iya itanoh dorging ihalimisan ay. Bani tanoh porat naso yan kondi jolma mazangin. Artinya ay kalimaton makatahon. Langongga merasa nyaman halak na lang martenger ni uhur bani Jacoba. Langongga merasa nyaman. Langongga merasa sukup. Langongga inikmati pasu-pasu ni naibata. Hala ni tanoh dorging. Tanoh dorging kan bulisah do ijay. Hala ni panas. Lang adong suan-suanan ko ma. Ay mahalak na lang martenger ni uhur bani Jacoba. Tidak ada kenyamanan. Dong do naminang ko idakon sukup do bani. Titiran marana marboru do iya marsikolah do niyang bahni sukup do ekonomi ni. Tapi tidak nyaman menikmati ay. Rado, ang kulang benyaman berdiri menikmati pasu-pasu ni Tuhan berdiri na hanari main. Bahkan nampilan on menekan kon halak na lang martenger ni huray no kanay. So nai makedan ni tanoh porat. Puto siyam do porat asin. So kon lut mati ay honaw tiklah bay mata ay. Halo. Rama tak nabigado ka hon lang marpangidah. Tanoh porat yanan bay tanoh porat. Nahamang ko poratan. Totu haus terus. Halak na poratan. Horahan lalap. Boya horahan itoro ni sapuran. Boya lungunan itoro iyanan na rameng. Ano kung nasa nakita on? Ano kung nasa nakita na marming gusa darion? Lungunan diri agedo manon bahat ni hitan. Dahil ito sa rasa ito ada 150 kali. Tapi agay ba niyanan na rameng? Halaninok kan lang martenger ni kurban ni Jacoba. Dia bisa lungunan. Bisa tetap merasa sedih dalam kehidupan ni. Boy do ia merasa kehausan. Agepe sukup do. Si panganon ni enak-enak do halani dong do duit ni mamboliyay. Tapi langa dong yahap kon nyaman makan konay. Langi nikmati kehidupan on. Ay mahalak na lang martenger niuhur bani Jacoba. Mari kita lihat diri kita. Atak dihut do hita bani nasonayay. Atak na dihut do hita gati bani nasonayay. Lungunan tong bani kuluho na gedomayanan na rame. Halak lo mamanortori marzoketi iya lalap martukolosang. Sonahado nanian. Ang gudong artani bahat na hado holi artanya artakay buritan maaw sonari. Huza mahuli ay tadig mahuli ganup ibikiri ganup. Bahkan yung bah di pekan ay do halak batakan.
Nyombah ni pe tak nabiga generasi pikir hondoy. Ay masaya lang niya ikan asin pelangipangan. Lagi pakan ikan asin. Halani aha mabiar untuk lakang berekono ni bepoho ni patar haduan. Padahal isarihon ari patar do ari patar ni. Amen. Gati hita sonai. Halani aha doay hurang martenger ni uhur bani Jakoba. Hurang martenger ni uhur. Hurang marondo songon bangsa ay no kanayay. Lako do sila ho bani halak na legan. Ay nahurang ganjang tangan ni Tuhan mangurupi. Ay nahurang ganjang do, nahurang bagal do pasu-pasu ni naibata, nahurang bagal do kuasa ni Tuhan bani kono, sehingga mereka pergi ke Mesir meminta bantuan ketika Asur dan Babel memorangi si Dea. Sa sitong nilang sapardihani na minayang ko bani naibata, tapi lako do si Dea salah kaprah. Walak masir. Toto konsekuensi di nok kanay sonay mak. Baru na paduahon gono ni halak na martengir ni uhur bani Jahoba. Nini saya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan ini bani bahasa Indonesia katanya. Mertuah berbahagia, diberkati, ipasu-pasu Tuhan do halak na martengir ni uhur bani Jahoba. Bahkan diri jay usih do iya hubani hayu na sinuan ito pinibak. Jana na pasti dong keunggulan ni. Na martenger ni urbani Jahoba usih do iya songon hayu na ito pinibak mardalan. Ada keunggulan, ia segar senantiasa. Langurah melus merbuah terus. Wah luar biasa ya. On sodap do betongon na martenger ni uhur bani Jahobaon. Segar. Dia selalu segar. AGP bagas na hurang donokan sidabuan. AGP ibagas na maborit do si bata akula. AGP naman doit do namin na panahit bani akula. Tapi may segar. Akala niya ada pengharapan. Adong pengharapan ni. Adong si Solomon ni. Adong tukot ni. Ay makuasa ni na ibata bani goluh ni. Sehingga dia bisa segar. Bahkan langurah melusia. Oh, do tikotik, ay ma, nini kan. O tikotik, ay belang ham do da, nini. O tikotik, ya langbe. Mangalay hubagas naman tumarsahap. Sunahan ang mau apa ya matenari man doon, nini kan. Tapi halak na martengir ni urbani Jahoba dia, sehat, sehat, sehat. Begitu. Mahudo pangabuhay, ya enggak apa-apa. GP mungkin rado mangototo yautik katene. Tapi tegar. Jadi bisa gabe berkat bagi orang lain. Halani segar. Bahkan merbuah terus bani goluh ni. Anggo doma merbuah. Arti ini buah hai. Mari kita lihat saja di Galatia 5:22 itu ya. Buah-buah roh. Ai may pataridakon damay lumbang niukur kasadaon. Ya. Panrazayon diri pakonalegan. 9 bahan pokok ay mabani Galatia 5:22 ay. Boy pataridakon buah husapi ya malakah izapi ya marianan. Halak marmusim tapi yang gue terus merbuah. Izapi ya marian merbuah terus pataridakon malas nihur terus ya husapi ya malakah. Ay mabuah no kanayay. So on na ito pinilaw bahay. On gambaran ni ay mahalak na martengir ni uhur bani Jahoba. Harus ada tampil beda. Selalu ceria. Ang ko di dah manokan na inang bapa na lantikay. Gawang ina diri sa pintas. Ay jado sosok na siya minanampulo. Lak sosok. Halo, inang buru matupangon namin 55 tahun. Hala, ni poso. Inang baru damani, kinakan. Poso-poso idahon. Halo, roh ni kuno kan dapak paragenda. Autaw na rohon pe masuk maulian siya dah kam niku kan. Lang tokotongan ay nini. Namahudo hamin niku. Taon na rohon masuk maung gotalan siya. Pensiun ma. Tapi nini, lapis sosok nini. Isa lang sosok tong ibitutuhon umuray. Selalu ceria. Langurah melus, lang putus asa. Terus pataridakon buah-buah na maharga. Bani goluh ni mariton sikap parlaho pambahenan. Anjahan ini nokan napajulur urat ni dopak bah.
Ada na pazulur urat di dopak bah. Ada perjuangan di situ. Urat ay kan tetap do mencari dan mencari soninia. Roro kahani cari do huza kalau pusan ni kan ay do. Ase manggolu dopak bahay apalagi halani izay do hagoluhan ni. Jadi cari ni do huzay. Por ini misalnya dong hambatan ipabelok ni do ay asidas kuzay homa. Artinya ada perjuangannya. Nggong idah na siyam gadung anggo bahatrih ilampung ni gadungay. Yorba kita gadungay pasti dong do izay urat nirihay tozok ko ba ni gadungay. Artinya ay usahakon nokkan uratay do tetap ya menembus berjuang dan berjuang nah mampain mulus iya. Sonay do nokkan uratay ko ani bahay izay hagoluhan ni. Halani ay pas masokon uratay naman julur do pakbak. Adong perjuangan. Bahay do goluk ni, halanya do pak zay do iya perjuangan ni. Nai mahalak na martenger ni hurban ni Jahoba. Do pak Jahoba do tujuan ni. Huzay do perjuangan ni bani kolo ni. Agepe perlu do perjuangan-perjuangan na dong i dunia on. Lang rusak bani tahun logoniari. Dia tidak takut. Agepe roh tahun logoniari. Lang mabiar iya. Halani dong pangazaman ni, lang gogoh ni, lang hapentaran ni, tapi gogoh na humbani Tuhan na ibata. Halani lang garusak, lang gamabiar lang mangan, lang gamabiar kurangan, halani aha, dong Tuhan na ibata. Nagame andalan, ito nga tongah ni pargoluhan. Ay mase, Tuhan na ibata do bapainang, nasyam na ilantik nokkan. Halusing na murah-murah ka ng kadang na dupilantikon. Pertang jawaban doon do si bata. Naborat ka na ito. Kung nilantik ka do sarap na Sige pala ahakan. Tapi pertang jawaban niya ito. Iba ni golo. Ito katongah ni Kuriain. Tapi yakin percaya. Hutanday do na siyam ganupan noon. Halak na martenger ni Ur. Inang bapa na martenger ni Urban ni Jahoba. Pasti do tetap. Boy, ihorzahon. Agepe mungkin sulit doay. Agepe mungkin borat. Agepe mungkin pertanggungjawaban niya borat. Tapi Tuhan na ibata. Nagabe hatengeran ni Uhur. Boy, doha ganupan. Diar ihorzahon ay. Gabi buah na maharga. Napatuluhon. On mabagyan na parpuni. Na ibata langong gamodom. Baniat siya sa pulo. Mungkin atap sonaha pepikiran ta. Tongon langi boto kasoman songon bangsa na manombabalay. Halani ponop do si dia. Manombahay. Asera ay butu-butu uban ibahay ubagal do si dia. Tapi bani Tuhan talar do haganupan. Agay bani pikiran taon. Ang godong upasan si malungon buluh na suhay isa do si Roboksi. Uhur na ibagasay isa si Botoksi. Puri dong pikiran na siyam hatahon makatamu isin nini na siyam na marambilan no ay naibata mangidahay. Tapi kita terbatas do pangidahta. Tapi Tuhan tidak terbatas. Haganupan talar do bani naibata. Naibata do si uzi piah-piah. Iya do si pareksa si tanda uhur bani golutaon. Tuhan do naboy napataridahkon. Melidiki hurta pikiranta ur parabagasta. Halanyay idunikon hita gati, selidiki aku, lihat hatiku. Halani Tuhan na ibatado asa mangidah. Ang kohita mungkin bersandiwara boy, tonga-tonga ni parguluhanon. Ang kohita ba niya samanta mungkin boy do, ang padopak-dopak, lemes tumang, jenges tumang, hape po ditusuk. Boy do sanay terjadi, igolo taon. Tapi Tuhan na ibata, mangidah haganupan, das ko ba ni piyah-piyah. Ang kohita tahon ba piyah-piyah, uhur na paling sibagasan maay. Ididah Tuhan, langadong nalingot ko ba ni Tuhanin. Dia bisa melihat semuanya. Halani ay, tetap mahita. Ibagas sa rason ni Tuhan. Tetap mahita martenger ni uru ba ni Tuhan. Halani itanday Tuhan dohita. Humba ni golukta, lakahta, haganupan pargoluhanta. Toto, sa guru ba ni Tuhan ma. Anjaha margogo humba ni Tuhan mahita. So kung nahatan ni Duning taay, tanday hamaaw. Pareksa hampakon uhurku. Na ibata mama pareksa uhurta. Sehingga tongon-tongon, akan iharapkon ba ni mingguta sa darion. Ay ma minggu na marhapurusan huba ni Tuhan na ibata. Asi ternyata bapainang na ibata rado membalas kapeni. Son huba ni bangsa ay. Rado membalas
soon bangsa Israel, na sora marubah, dop ni terbuang do si dia hubabel. So naido agihita, Tuhan mau membalas ang kulang adong sirsir hita. Paubah kondiri pakon martenger ni urbani na ibata. Tapi martenger ni urbani sinadongan, martenger ni urbani gogo pakon aleg-alegan. Ambila noon paingatkon, marilah kita kembali, mari kita sikapi kembali. So nahado hita na marhapor sayaon hubani Tuhan, na iharapkon ase tetap mahita martenger nihur hubani Tuhan na ibata. Amen, martonggo hita. Terima kasih mabamu Tuhan, malasuhur nami Bapa ipaingat kamha nami. Ase tetap martenger nihur hanami hubamu. Ase tetap Tuhan urat nami, goluh nami, napajulurhon pita humbamu sebagai bahaguluhan huban nami. Halane Bapa azari ham tuntun ham hanami tongtong. Bani setiap langkah, bani setiap kehidupan. Ase hanami tetap marpangarapan pakon martenger nihur pita hubamu. Halani kuasa mudo Tuhan memampuhon kanami melewati bagai-bagai ni kehidupan na masa itong-atongah ni perguluhan nami. Terlebih bani panorangon Tuhan na ibagas pandemi COVID na semakin merebak kembali. Bapa mabiar gobirdohan nami sipata. Tapi hatamu paingatkon hanami sa darion ase hamma nagabi si joloman nami. Hamma nagabi batar-batar. Hamma parlingotan nami humbani ganupan COVID na majangin in. Terhindar hanami haganup Bapa. Rosi keluarga nami Isabepe Marianan. Hasomani tutup bungkus kam hanami haganupan. Ulang adong Bapa terkontaminasi bani virus na majangin in. Tapi hanami boy terhindar hunjin. Jana boy maluah kanami Tuhan. Gabi marmalas nihur mahanami tongtong. Ilobe-lobe mu mamuji pasangap konham. Bapa ni surga, sadarion Tuhan dom mailantik ay mapangurus seksi lansia. Itong-atong ni kuriya mo. Hamdo naman pergogoy si dia Bapa. Agi bagas hatuaw ni si dia Tuhan. Sirsir do si dia Tuhan makorjahonin. Agano pa nitong-atong ni kuriya mo. Halani ay pergogoy ham. Bereham ke bisaksanaan. Bereham Tuhan hasadaon. Agi lansia-lansia nalegan Tuhan. Sirsir haganupan mangapdihon diri bani lansia on sehingga Tuhan si diaon pitu boy gabe teladan itong atong nami boy gabe sitiruon koma orang tua nami on haganup terlebih masih dia na ilantik bani panorangon porsay dohan nami Bapa itambah ko kam do gogoh itambah ko kam hasehaton ko bani si dia so naay pokon haganup kuriamu at apadong ibagas na boritan nayop nami rumah sakit at apijapin Marianan. Ramoti ham si dia Bapa lawat kam si dia. Mambere hasehaton. Mambere Tuhan malas nihur bani si dia. Ase bani ari-ari na loroh. Boy hanami lampin sada. Laho mamuji pakon pasangap ko kam. Ekonomi nami Tuhan. Bagay doy bere ham dalan. Halani ay in mawen kam gabi hitay mu. Laho man sukup kon haganup. Kebutuhan ni domba kebutuhan ni keluarga. Ay mamaritaw ni kuasa pakon hidup ni hurumu. Laho mambere pasu-pasu huban nami. Tarpuji magoran mu Bapa. On matonggo elek-elek nami, na ipondos ka nami bagas goran ni anak mo, Tuhan Jesus Kristus sihop-kop ka nami. Amen. Paimayon dos kon hita galanganta, tangar hita lobe hata ni naibata nagabi onjolan batala humanggalang. Ay manatarsurat bani, 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhani mama humban nima galangan hubani Jehovah. Barang ise na rosu uhurni, iboban magalangan hubani Jehovah. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
Sedapo tanpa pasu horjamu sinari jana tontong dihasomani Tuhan tai nai madatongo amen sai sauma soni nai madatongo amen sai sauma soni Ola openi cuma inganan mana burgon boni nihatai aseringas malita jana kontong membere dua batu hani nai madatongo amen sai sauma soni nai madatongo amen sai sauma soni Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata simadahan nami pakon haganup guluh nami. Terima kasih mahatanon nami hubamu. Halani iparmudu-mudu iparoro jane pasu-pasu hamdo guluh nami. Ibere hamdo homa parhiowon. Hazor giton. Si panganon pakon sinumon rosi na porluba ni haguluhan nami. Tanda ni terima kasih nami. Iendoskon hanami do hubamu. Goluh pakon pasu-pasu na do mineremuin. Na ipatupo hanami on gabi galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamaon. Gabi galangan na mismo ilobe mo. Bahen hasangapon mo. Jana mambayin lambin marhatari dahon. Harajaon mo i duniaon. Say tambay hamma pasu-pasu mo huban nami. Jana say lambin paganda hamma holong niya tay muban nami. Ajari hamba hanami, aselambi ni galangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami, hubani harajaon mo, bahen hasangapon mo, ibagas goren anak mo, Jesus Kristus si palua kanami. Amen, hondoskon ba ni Jesus sa ganupan dirikon. Bapa namin ay naguriatas, say napapasing maguran mo, say roh maharajaon mo, say saut maharoso ni hurmo inagurito nga honson ay naguriatas. Bereham maban nami sa darion haguluhan ari-ari, sasap hamadosa nami, songon panasap nami banidosa ni hasoman na mardosa dapak ka nami. Ulang hanami babay hamhu parlajoan, paluah hamma ka nami gumbani pangako. Ay,
Tuhan laho manasyam, jana hagigihon na siyam mana jahat, haholongi na siyam mana mader, anjaha pajongjong na siyam uhum ihorbangan. Jalo hita mapasupasu humbani Tuhan na ibata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubata, jana maidop mahurni mangidak kita. Idopakon Tuhan na ibata mabohini hubata, jana ipasorap madameni bani tondui tabe. Amen. Shalom Bapak Tagadupan. Selamat hari Minggu.